Hichi Impact TV Kuki channel hi kaima Seiminlal Kipgen in agenda Manipur discussion aura nabon chawin lim na kahinay na hi. Tunia I topic ding also hi le burning of Saint Joseph School and credibility of KSO SS student body. Ti sung sang thuai ki holim na hinay di wahi in tunia hi Impact Kuki channel studio hi panel thumana ki kovin ahinla lungnop mo chu Saint Joseph School akunin representative hungzau tapo in amo hi hungo hanlang hile hi chi discussion hi yong hi hunglo hing sang ai hunglo hing mai the hi in a hi wangin IP su hi ta jong le panel ni hungin tunia guest ni in chu ta lang na introduction hin bowling cutting ama sapena pu M.S Lupho advocate ama Impact TV Kuki channel thalangin lem na kahin nei abana pu Thangminlen Kipgen President KSO Sadar Hills Amazon lim na kahin nei tunia I topic ngo so hiala burning Saint Joseph School hi chi thu hi apat na jong hilaw hi chi thu gi sai na hi so jong hung so hi ta in chula si sung sang ja hi boina yong hi tamta hung uma to jong hi uma hi in a hi le tunia ama sapena KSO Sadar Hills pu Thangminlen Kipgen ko ma iga he no mo so hi le Saint Joseph School ki hal ha to ki saya mi pi mudan chitaw tena mi pi in Saint Joseph School hung ki hal ha mi pi mudan a hi le KSO hal a hi ti hi na KSO hi mi pi do si hin direct angu a hi chia hin nangin ipi ham ti chu hi chi tu chung sang thu a hi KSO Sadar Hills president khat na hi na naga saila theng nom a hi lo le naga saila nom pi man hin sai pi ta di mi pi mudan gel dan ti wang wa hi tega khat bangen ban zani bela ban ki bol na chun Kangpopi district sung langa mi pi ho wang chun chiwang ti ke so bol hi dam kati lo na chu mi pi mudan ti wang wa hi suknu lang jeng jang yang so ban hoi te na chil hein mel ho kisan mera pai bi ho kisan e pan pi wen chi wet na hala chu mi pi mudan dinga an gel an kichem conspiracy yang hi dam thil hi ki chi lo khat wang ume ti thu hi in hi chung chang thu a hi abula panaga se dingin police hon thu an pat down investigation an pat down wang hi adi lo ai lo la ki wat a thing lel hi o min kamu in hi chi ji a yong hi mi pi sentiment ai lo lang an ki go kha in a hin la ban i bol chung changa a ki phot chin khat wang chi pham ti ale mi pin wang hoi te nei support na we chiong ke so bowling a lom hi pon hi yong hi bin te ti wang mi pi support wang ki mu ti chu ka phon do ma sat pen no me a hi le hi chi lai controversial aga hi dan so hi le langa chu le mi pi phab khat chun na ho bol he ti na I ho ke so ho bol he ti a hi le phab khat chun aga support ki a hi le hi chi ki ka dan hi fi ti dan ham chi new khat ni ga sai pi thai ki hi chi hi thu news hung chi than dan he atam zo he WhatsApp social media ko na hung ki pan he in hi chi a chu agenda hung chi dan pai na he lawang chu ko ham evidence ni tu chan ge ya dan chu ke so bol he ti a mi pin ango ta he jong le chi mi pi chu za la ango la chu khat le ni be chun yong evidence nei lo ham na he chi ji a chu I thien na pa ki he ji a chu he chi chapang ho ki ngo ho jong chun khon ka bol mong pu ve ti chan ge pan mun la ji wa chu ti hi a le ki ti a ke so general headquarter lam kai hon jong police an gi a jong ki pe do a hi na he chi ban chung chona jong chu tu chan gi a ima cha investigation proceed thei lo he ji chi pham ti a le chu evidence om sa banga chu police in na na tong panin tiga khat banga ga sei dingin hi chi thu so ni achun arrest warrant khat magistrate na kun gal awin danong hi pon ke het dung zuin na hi chi ho hi ngo na thei ding o ma hi yong le chu amo chun samana bol na wa chu hung lo wa hi le chu aban bi step ham magistrate ko ma arrest warrant gala chu ke ge la last stage lang hi in hi al thil achap police investigation na yong a chap step ki chap tam ta umin achi di lo tam ta no umin abula pana chi ki ho chu ke so lam kai ho chu chapang ho chu mo sa mo chu verdict chi sadana police ho chu na tong win na chiwang chu fair pon hi ji a mi pi lunggel hil na tam ta hung pung do hin police ho investigation bol dan adi lo ji a chu mi pi jong gel agel dinga lom lo ho na an gel chan ge na pha loin police ho wang ko ngo no min ke ba amo thil na to dan pa na chu mi pi ho jong hin a thing pen ki sei le na support khat hi ti chu abunga ga khan chi public jong hin khanin khat a sei pa hin hi chi jong hin I chanam khana boi na hi aso sang be idin khana hin ki ding thai han lang hi le na chi phale jing di dan hai le ki paum le jing in tuin abanin pu M.S Lupho advocate ama ko mai ga hanam se le hi Saint Joseph ki hal ha hi school authority pandan le
azing ni khwa rally slogan kisim le play card ki choi ho chu event le case o ho hal a hi ti a hi protest ki bol ho zong chu event na hila video le ma viral ma hina ikhat advocate khat hina hi chi hi ipi proof la evidence mong ham hi hi pan student body ho ke san jong nasata very confident ai type protest bol ma proof hi ipi hidida ne ga sai thai masan main topic konglum zenga ga sei nom chu hi ale tuni catholic body site lang paris lang hi halang saint joseph lang hi lang le ahung lo hi aphamol he jengin pemte thil hi society a hi khat namo mai thei khat di mai thei adi panjong kadi mo nge tina chu hilowa amo panjong ipiam kadi e tina na ka mo tin la tham khat give and take ne ya thili sei tu mo hi pon hi jong le tunia ahung lo hi phamo ka sal he jing ke ma sain chule chi main question a konglut masangin saint joseph ki hal ha hi it is very unfortunate for our society bijinam tele catholic mission school dinga manipula dinga second oldest hin 1958 na little flower school an ki phut do in chibana 1964 red hill lo le a hi saint joseph sugunu hung ki phut do hin cha cha mi za ham khat hin sim do namun chule mi ya nam khat ga hun so namun khat hitia zan khana ki chei jing hi phamo ka sain tabang hi hunung ting la om ki lo na dingin ke ma sai appeal ka bol no men main question na iga sei no mo chule KSO kingo in KSO azan zanin KSO lamkai ni information secretary pa le education secretary pa KSO gunpi block hi area sa hi hontan waren akisoin chi hi mi ho sei dan le KSO ho kimet dan hi in the eyes of law to awang chule subjudice hin as a professional keima advocate khat lawyer khat hina chun chi thui ka ha shading to this base lom kati piam tala who is guilty who is not guilty who is committed who is not committed to subjudice hin court will decide trial chi hin na ahin case ho min ango na pa hi evidence hi first hand information ading awang chu in the eyes of law chu ango na thelam pi ome di ju keima concept hin jinam tiala 25 ni morning in case ogun pi block hoin school chabi ka kamta win number 1 chimasangin discussion ahi hin akinup to hi event student had 6 months experience chula dang ho suspend chule adang ho 1 month ti ho tabang khan hi ana khain chiwa hin kinup to logi chun chi suspension period hi anaki ho to ji anaki nup to logi wa chu su chom ding te cha hi thui hung si kha hin chi chun tu ne ka sei nom chu hi ala case o culprit main culprit heta ahin ngo no he dang hi pon notice sa for na bolovin case o minin school authority to ka ke ho pi win chi ho ji a chu case o hi ipiham main culprit na chu ngo na nei kha hi ti ju ke ma gel dan hin as per evidence is concerned and document is concerned ahin zanoya ki bol ke hin thil hi a KSO hon hi ji notice sa bo jong la chabi ju lok bor jong la a KSO ho mong chu hi de he ti ne om di pon ji chun tua hi trial chi hin trial chi hi ji subjudice metal hi ji in chi chun ipiham ipi outcome mom ti chu vet phona phadham a KSO 100% hitai ti ding yong chu om di pon but for some instance documents is there meeting discussion is there hi ja chu first information na chu thu hin chi 100% KSO ngo jong ti pon tin chule ngo lo jong hi thei lo nakhat chu piam tale discussion na omin document notice ultimatum an ki pi khain choji a he ki ngo kha he ta bang thil so he kha ham ti ke ma gel dan he ki pam le sing in chi hi ale chun proof wang hi zet poitin hi so na blind na ki ngo ta bang thil khat hi chiong hi gel phat dinga pha khat ta hin
ale tu in pu Thangminlen Kipgen ko mai ga het nom kin also hi hi le school hi ke so hi le Kuki student organization khat hi in ale student organization khat hi na hi alhang a block a level a hi ki na to di ki hom he na a hi le hin IPT de ha school hi si Saint Joseph se school hi boy school hi tam ta tho hi na hi wanga si Saint Joseph hi Catholic school hi Catholic ho hin dan hi chomble ne yo ti ding dan kha hi na a hi wanga chu amahon dan chom ne yo jong le chun IPT de ha boy no ho hung shooting a hi le block level a hi lo le kha level a hung ki sei tho ji hin na ai le hi si Catholic ho in dan chom nei pau hi IPT ti de ha adano hu direct nga ata zi wa khu hi chi hung su a hi san hi so ham a hi lo wa hi a hi le school danga khu private school dang dang wa khu boina om ting a hi le school a hi ga chi a iki ho to a hi jong le na reliability flexibility hin na ale hi chi thil so hi ga ki sei le amo ho dan khat ane hi chi Catholic hoi Roman Catholic ki hi chi school ho hin hi chi dan khat azui pau strict azui pau je ang khu hung so khat to ham ipit dan ham chlai kha hi nei ga sei se dan chu am hon yo am ho a chane di mong cho hi a hi le hi ti lang an sei le han a hi le chapang ho am student chunga chu am ho dan chu ana ta wa hi tan hi chi dan ana ta pau chu abul langa chu ke so gun pi block ho chun school authority to ke na wa chu chapang ho he amo poi ti lo piu chu nang ho dan dung zuin amo ta we thim mo ta we hi jeng ta jong le gel thim pi win lang ai thei dinga le chi revoke nei ball pi win lang suspend na ball pa la do win ti request ga ball le na dan ta o cha di mo e ti lo piu chu hi jong le school authority chu num ta lo nop lo phana chu aban ban chala chan chon da pha hi na ipi le dan chu am ho chunga jong chu isei be kit dinga le Indian dan buyong om ki nin chu Catholic wa dan sanga chung dung zo hi na chi langa ji vet ki na le chu am ho nang Indian dan bu chu ana pal ke kha ki no hin right to education a chu hi tabang chu action la na ding chu om pon chapang ho chunga chu hi ji a chu hi lang pa chi vet na ha le chu teri meri hi ta na nang le ke ya ti the ti bia seitam di om be se pon ai le hi chung cho na hi dan ma chu enong kita san kit chu ke solam ka nang ta san ji a chu hi chu dan khut no ya chu hi chapang ki ngo ho chu aga pelu ta chu ai ma tu a ke so din mun hi phiam ti a le chu hi chi aki kine pi dan choi ho police adi sina police ho atiang le judicial langwang ka ha he nan police lang ho wa am ho nong due process anei investigation na he step 1 hi bolding step 2 chi bolding aju ti lo le thi ding tiang la la sa arrest warrant ha sa ding mat the la mat di dan anei yo hin dan so follow po be hi a chu dan chung chang thu se ya le chu anapal ke loi chu sau na we hi jong le to a ba athiang sel koi ma ki poi hi a chu to a ke son ki de ban che le chu hi chan gyan nang ho yang na mo hi a hi le chu ki ho jong na sei chan ge ka ki pelu ni win abana chal thelo ding ha le chu to a hin unconditionally ka chapang ho release nei bal pi ta wen ki ti chi chu ke so stand ke pam he zingin dan hi om ziwanga hi a hi thia na flexible ta hi sei tho ti chu dan hi jing jong le khunung le boina thai hong hi a le son dan chu e ho ma sip hin na e ho ma sip India dan pi mong hi lo hi a hi pon na e ho cha ga sip ho su sei to thai bol to thai ti an ki bol le tunia hi chan hi iso lo mai theu tiong hi I ga he ding ang chu ka ga sei hin tin a hi le bu MS Lupho advocate ma ko ma I ga nom ki no sai la hi ji to ki se mi pi thal heng ti chu advocate khat hi lo representative khat na hi to ki hona nang in namu dan le mi pi oso EP ha ma tu a mi pi ho oso mi pi ho oso hi representative tile MDC ham or MLA ham khat chu na ki hile kha he di hin a hin advocate profession khat a ki ji chun ke gyalan in wang hin ipiha mi pi oso lang ka ha het pon ke ma some extent si issue a ke ma oso ka za hi hi le piam ti ala case o ho chiwa aga ki kum lu no tile involve a hiu hi action agang walin chi hi anangai kham ja mule thili phade ham ti chu khada hin number 1 number 2 a chu student chu ipiha ozana vo odi mong a hin student le teacher ke ka discipline pa he ahung ke pa he chi consequence ya hi chan ge so he ti yong he
khát đấy hin cho lệ cái mạo giá đàn này hin number 3 cái mạo giá đàn cho hi ale chỉ chấp bông hồ hi cùi ham thì hi tua hi min question ado low pain ewa nga aning ninga min question ado pain hin cha chu sometimes say wala ke so lam kai ho cha te ti tabang khat zonga ke zain bong in leile social worker cha te ti tabang akil zain chi chun tua ke ma oza ran hi ale mi amho parents ho thing ki deal phot han lang chu phat le second stage ma ke so lu le thile na phadi hin ke so hi thamhat action agang za me ti chu ke ma mi kam chang ka za khat chu hin number 1 number 2 catholic te yong right to education khanga he tua hi chapong hi dan din sa in lang chu phat le ipiana pui theyam ti chun lampi na vat pi ding khut hla vo ki ti hi thei ta lo hi chi a chu hi tabang ipia barbarin ek ti da chapang avo chu oza in a hilla vo di mong in hi jong le hi tabang action tu khanga ipia na lai khut na ki khan om na lai ki vo tho om na lai hi chi hi thamkhat teacher hong thamkhat achat walwe ti chu chi keima input na mia ko na ka za kha chu hin chi hi alang tu nia sim tu mo kha chaum pon chi hi i sim tu wa khanin jong amot a jong le amona pa ka mo e ti the nga yen kha jong a di ale o nang chi na di jam e wang chlai wang thamkhat ti khan hi ngai hin chi chu tu ne amoy wa ka se bong app le catholic representative hi hung le thil hi solution khat thei di hin thil ki sei jong le khat khat lo ti ta bong khat amo ja ski bol ta bong khat jong ngin jong kinin e hon chila tampi ki se la mo i discussion hi no mai thei no lo mai thei ki do hin na chi chun tunia ma hong hong lo hi apomol he jengin ke ma mi view chule mi kam chang so ka za na cho ta bong tham khat bang ka za cho hi ai thiale in the future to come cho ta bang wang he sa lo wang phadam ti ke ma gel dan he ke paum he jingin to ang ke sei su ikhati pitira tu lai school ho hi ga bena hi a hi le khasang se se hin focus bol bin na discipline manners le personality development nang hi ha bet be se lo je wa chapong ho jong hi lam hen ti su thungai ta lo school a hong le khasi mai langa discipline manner langa education le kha pa se sa focus wa langa piti de ha hindan khat pa chu khan khu khat pa cha he lo ji wang su hin ti cha hi discipline manner jong hi school ho ni ha focus wa chule abana hi school ho hi catholic school hi piti ha pathen thu lam panga jong na amo hi ki sayai ta hi chapong ho kho khan hin lungdon ta kha hi catholic school khan hi ta chapong ho hung ki bol ti yong hi lungdon ta private school ho chu hi la chan na ga gel thai kha ji sister ho ma father ho ma mo very kind na very soft you hin jong chu gel lo thai lo kha hi point ki paum le jingin ele aban hin ban ki bol na chu ho ke so ho in arms a hilo le pham khat among win a hilo le very root ta in ban a ball win it's not like student body khan in ban a ball o hena ti lang hin a chi ta po in pham khat piti da hagal gu ball a hilo le pham khat ta bang hin ban a ball ti ta bang khat hin a chi ta na hi chi chung chang hi neu khat naga sai thai da angai zo semi pi hon gel diwa ka dei chi ima chahi lawa gel dim ka dei aji chi pham ti le ban ki bol na chom dan chu gari kham na chu thala na ki mang hen lang ai lo le ki mang ti dan chu thal chu na dom le le hen lang gari ho ki nung le wen chi ke su ban ne thal chu choi le le hen lang thal chu ban na ki mang ti the hi to a chu khat le ni ban teng le chu ni he no chula volunteer na la mun yong in tin lo na mun yong in tin to viral chi lim chu ve le chun gam mang la gam thip la mun khat hi in koi ma dang ki mu pun cha chu bike ni lampi lai ki nga in ke so ban ki bola le volunteer hom na ding yong chu nu te ang ki to khom pia hosungam also pan ang ki to khom pia bench ki do in tin ivet yong le ki heji nga chi ke so ban he hi chi kala he chi lim hung so pa che ke ga gyal ding in wang chu khala ni ban sunga gam leng lo ham ko ham khat chun ban tu kha pha na chu ila chi lim ga ki la pia aloi la pai ga thot na chu viral chi hi aji chi mai thal chu ban bon na ki mang hi lo ji chen chi gyal thu pi lo ding in ka de ji ki pam le jingin a hi le tua abana iga sainom ki nokchu a hi le hi chi ban ki bol hi khat akiman ho hlado na ding hi na hi chi ijan ge hitam akiman ho hi hlado ding kan isana tam hi lo le ijan i phau ta ban bol lo chu khat ijan ge patchan na umam thi su nei ga sai pi thai hi chung chang thu hi ke sang nga chu
kalam kai chan hom pi dia ke lam kai ho ke so general headquarter ho chan am ho to government chu ki housing hi win na mon hezo win tin hejeng ta jong le ke ga gel dana wang chu ima cham lo la hi dham tinong ka gelin aji chu government tu a manipura government in hi ahoi modan dan hi public tham khat again thilo ba lam ho hin genuine cause genuine issue chot bang jong hi agel kho po win na ya chu ban lai si wang ban bol ho mi pin mo po ti ipisia ban hum the ham ti la chu government hin ban tai lo ba hi paula ham dang he thilo ya chu public gen thil he jong le government en don lo ja ban si ti pa public in na ni he thim pi din wang kong ta ni aji chu tu a ban ni khat ban ki bo sunga ni ma chaum lo lai hi a hi le an hi ta hi jong le aban kho chi akhin bon lai ding he hi cha gen thei khom hoite aji chu ko ham ke so in individual ta se dinga jong ain sung mi ki thopi kha lo ki gel phau tin ya chu khat be sun public sentiment public ho no lung pan pina ki ngai chat na pa ke sun nu le party ho jong hoi ta ne gel pi win lang gen thei khom hoite yong ki ho wang sun amo hi le wang chu amo khat wang chu hi amo dung zia punishment chu mu tho hen hi jong le government hin hi ding banga na to da dinga wang he hoi tan sin nei support men ti chu ka hak bian no men he ki pam le zingin organization khan in thil hin bol teng le mi pi bon chawa support i bol jing duty su ngai sa khat hin ki pam le zing mi pin zo in he them diu hin tin to hin pu ms lupho ma ko mai ga he no ma je le nang ma mu dola ke so le saint joseph ki het khil na hi ep lo a pha sa thai ham na namu da nangai dan nin sai pi thai diu ha ma ho ki ka hi pi bol wa hi la hin masanga bangan very normal ta hum thai kin na ding wa suggestion neu chan hin pi azawa ka sei bang chun case ole saint joseph amo ki ka thu hi issue hong lin tan issue lit phat chun ipiha thil hi mo hi thelo ding thil tampi hong ta ji nam ti ale yo ki ka ki chei thei thil chu tua hi zapi mit mu chule het na hu mai phat chun thil hi akimo chaya yong le thil hi a hi thelo ri thil tampi jang tan chi chun ja ka sei bang chu tu ni ho vel hin saint joseph delegate chu hung han lang chuan ki sei khom han lang among alungel ui pi ham chu phong do han lang hi le phadi hin khanen lungel phon jing khanin alungel phong lo ti chu apaulo pa chu pathin lom a ki lo ji chun ipi ham alungel a mentality ke thelo hin chi ya chu ikisei to pha le 50% min im na 50% chu kisei do hin chi a cho ta bang om thelo ji hin amani ki ka normal si hung na ding hi aha sal hin hi jong le amani ki ka normal si hung thei na dinga hi a pha pin chu hi ale saint joseph min jong managing board i khanin jong am ho restriction na koi ho hi ipm in what ground student ho hi thamkhat considerable wa ipi lo them ti khan hi amo jong step thamkhat law han lang case o in jong notice apiu chule luhan ja na piu hita jong le chabi akam pau hi chi hi in halwang chu case on kamo tai aga ti ding wang chu di lo di hin jinam tra jan noi ki hal hin chula kuina hal ham jong ki hapon but ayo ka sei bang chu notice na uma sa hi ja chu case o chu ki mo thu hin na case o mong a hal he ti jong om di pon chi chun chabi chu wang chu le in the broad daylight ai khari chi chu le clear ta ki mu hin cho ta bang ho jong chu case on jong ka ball khel akibol an ki ball khel tan luhan chom chin ti ham kha cham ho jong chi khat chu confess ball han lang am hon jong authority school authority jong ka sei bang chun tham khat ipiha student ho ja action pa chu tham khat minimize ball han lang hile normal si hung thei dam ti chu ka kai gyal dan hin jinam ta le honorable concern mla minister pulet paujong ani khoin ajingin a thei lu nin akitip na bangin May 13 ni in school hi reopen hi kita na chi chun school jong reopen hi tho kita hi ala chun akui kuin jong tham khat kei mong ka ti eti na pa chui lovin tham khat azwa kan sei point ho chu alang langa tham khat withdraw bola back a ball le back bola normal si hung hi phadam ti kei ma gel dan le kei ma appeal ka ball no he ki pam he zingin to hung ki sei chu hi le khat langa school le ke so ho hin pan ti su la khom han lang flexible in thu hin sai khom thailand normal hung hi thai ki dam na ti chu hi su gel khare hin ki pam le jing a hi le tu in pu thangmilen kipgen ko mai ga chinom ki no che a hi le
hichi ho Kuki student organization ke so ho hin PT de ha thili bol ho hi abon se kya dinga student ho khan to na ding ti taw te na ho sia hi ki bol hi neo penaga sai dinga felicitation program zong ai lo le 10 12 ai lo pachan na hi nei ho zong thupi ta ta hi kilo pi a kin ki bol ji hi so ai le hin hi si thil ki bol pa hi thil pha tam ta ki bol pa hin to a hi hengi i bol khao zong sei mai thein te lo i bol se nong sei mai the siwang se le ki het point na i pi ham bang so ai banga mi pi ho vet dan na hi eita in song ki za hin na mi pi ho sei dan ai pura nang ho hi pura nang ho dan win ong zeng in na hi si pen hi in zo i ga ge mo ki sa hi student body khat hi iti neu khat be yong so iti a le mi pi ho hin negative ta hin ai ho ke so ho hi asai jing win na a hi le tunia chilaya ikhat sen joseph te hong ki lo hi ga gyal ki nai le controversy hong ki tai pidinga hungam lo ham ti hi interrogation mark le ta khat ki na hi ta na hi ji sung sang thu a hin neu khat na long gyal in sai ta hi chi question chu ka het khel lo le khabi na ga repeat da chamla ma chu acham lama chu ke so hin hi banga hi thilpha bola na thilpha bola thil tam ta aphading a bola hi so hi si a bol na chung so na hi thil hung so pa hi mi pi ho public in te taw te na a hi neu khat ti pi ti da ha o amo hin te lo ti lo wa amo hin judge a bola so ke so hi mo mong ni hi ti de khat tai pinpoint a bola so na a bolo hai le hi si ho hi si ga ba na ha le no ho amo ta ma no mo so hi le ai le tu ni ai la sen joseph te hung lo hi ta le ai ho ga ve dinga hi ipi dinga hung ngam lo ham ti hi question khat ki ta so na alang khat dan jana lungel dan in sai pi henge acknowledge bolwin ke so in apha tam ta ne kitong in student welfare ding tam ta ne ki bol tai tu chung incident pa hi vet dan hi ken jan ni hung ka sai lang khana sei dinga chun guilty until proven innocent ti thei hi na innocence mu lo taka guilty ti mi na gel chu aji chu thu out lo lai verdict out lo lai chu court na sub judice hi ta ja chu alang khana sei dinga kiwa gel dinga wang chu innocent until proven guilty ka tikit na na aji chu hi chi a hi ke so image sheet na ding ka sapon aji chu police hok na ma hin investigation full achi sa hi hoi ta si sa hi na hi cha tu chan gya hi ma chaum lo wa hi le chu kiwa wang fully innocent hi cha kia so min sin ima cham poi ka tin no min he ai cham hoi amo naw him cha ki sei lo wa chi ti da na chu ke so ka mo tai ki ti da ma zo advocate pan sei ba nga chu na ya chu amo na ta ka chu ki hoyong chu innocent ka hi win innocent ka hi jo min sin no poi henge court verdict hung do hen lang he chi evidence ki mo en ti hen lang teng la bang chu he ke so tu chung ka bol hi le ka min si be ti he gel the hi tu chan na bang ka min sin na poi ka tin no min ke paum he jing a hi le pu M.S Lupho ko mai ga to nam ke to a hi le school khat le student body khat hi war ki bol ta bang ti na he na ko war ti taw te khat jong school hi a khat jong student body ya na hi cha boi nom hi common ne sa hi pi te di ji iga se ya le piha thil hi phung neu le phung hom te ki bon na tabang dan na jang do the hin a hin thil hi history na ha le gal lal te mi na lung si dan in omin te tu ni thil dan hoi ka na ha le sen joseph te chungai sympathy dan in omin ji nam ti ale ipiam mi na ki thopi dan ho pi ho hi chi hi ipiam amoi changjat dan min kamuin number 1 number 2 a kai khat choi ka seinom chule Chandil district a Sugnu site se hilawa to secondary jong hitan Saint Joseph Sugnu he chi chun chiwai ka seino mu chu hiale ipia mi za ram khat hin siam do school hin chia chu mi khat hin siam do namun kiti hi tega pia prowa min se ya chu ni khat kum khat ding na gela le chang ki tun lang kum som ding na gela le thing tun lang kum ja khat ding na gela mi him simin ti chia chu mi him 1964 la pana 55 years he suffer in bol hin it sometimes a pastor or sister or bishop fathers hoin thil tam pia su khil zum nan tin hi jong le mi sim pau chu ipiham chi ai sympathy chang jam ham ti yong chu ka ga ge la hin chi ya chu chi hi ka sei banga ju phung number home te la phung number tam te ki bol to ta bang
เอามินในแหละอันนัมบอลโฮมเตะซิมพัทธีจังเจมฮัมติดานน้องขัดเอามินจุดละอาเกโซฮอนจงก็ก็เซนุมจุเฮียแหละอีพิฮาอีโหภายจมาอิสุพิโหหินแคทอลิกสคูลมิชชันนารีสคูลโหฮีอีจันยามขณะบอลไล่ตาวะอีโหฮีอาหุดิ่งด้านนั้นยุ่มมวยหินยุ่มเที่ยวหินอีโหอิสาโคฮีแบบไหนละหินฮิจดินมุนไล่ตาอัมโหอิน parents เที่ยวก็เสียบางจน parents หัวจู student หัว parents หัวจูก็สอนมาสาวหันหลังอัมโหเกี่ยวกับจะต้องฮีเที่ยวเลยสตีฟจะเล่าเลยพอดีหินจีบหินKSO อินจงKSO ลำกายหัวจงนี่ทีมปีวินหลังKSO ทำกันไม้พาไปจะวินที่จงจางเองเจนKSO มอดดิววินก็มูเองเซนโซเซปเตจูอดีตดิวดานะเกมิดมูเห็นที่นั่นแต่ละอีพิฮาอัฐุกิจาจูดีฮัมดีลฮัมจูเกฮปอนabang in like gundi blonga president pa or general secretary pa chate tu te heti tabang abang in la namlam kai hoti hota bang omin la cho tabang hi pal student body khar hi na he student body spirit hi nei ngayen ti student body spirit pa hi ananei loji wa tu ni thil so so kha hen chi a cho ke so kan mo sa ja ba hin chi ke so jo 100% mo tai ka tin hawang so hi pon chi chun amani ki bol tu na ke so dingin agalmi hi akitu mo wala neu za me ti chu ke ma ka sei nom he pam he zingin a hi le pu Thangminlen Kipgen ko mai ga he dum ke no se hi le ke so ke ti ting lai ho thing hang lang ti taw te thing hang lang mai lei in hung bol han lang a Catholic hung bol a pangalin a Muslim bol lang a Queen bol jong le thil kha chong so ting lai ho ke so ho nuya tho tho hin na hi si thu hi tu se hello mai te khununga hung so ki thai thil hin na sia su school ball ho te taw te any school might be a mission school private school or any school hi tabang ho hin hi tabang ho ko ma hi ep na sai no mam ti dan so hi tabang ho hi a ting a hi la i tabang step or remedy ho hi ala wa hi len hi thu hi chan ya sang thai lo ni ham chule am ho la rule regulation nei wan la hi chan ge ge hi ti neu khat school ho ga he ding neu khat nei ga sai pi ti wilai mun hi zong na sei banga chu school ball ho koi zat koi nam hian lam koi dan dung zo hi zong le ong ball tin le ki he tu a hi ke so na mun hi ala ke so na mun zo sia te school to ki he tu ki he thim to jing hi in enge hi cha hi lesson ke la che di bin ka de jin school authority in zong hi chin sidana ko na ipi ki na thei ma student body lam kai khat chu aga taw lo na khat chu ichan gia valid am student body khat sei jo se no mu te ti na hi pu hi zong le hilanga yong chu school authority yong leniency tham khat wang chu ebet sa di ka de jin aji chu boini kho to hen lang sei banga chu zo phai sunga zong Catholic school ho changem khana ki an bol no ayong yo thing lang lang chu lung lo ding kilon sa lo ding he ji ta banga cha mon sei le sei hi yong le ikithu pina tam ta jing sa hi na he ji a chu ji ta bang ki het thiep de neu cha khat lam kai khat lam hong sei ta yong le o ji ke se tham khat ga bet thiam pi te ti khat yong anei thei hi alang khana ka lam kai chan khom pi ke su ha dinga ka khil da thei chi pi ham ti ale enge hi cha ko na yong kyo yong hi thu ong thip lang te khat yong ki to ho min tin education lang de school lang deal dan hi iti bol dam adi chu department dang ta ki deal ta bang to banga holding ka dei pon sei banga chun na kinang lesson phate tam ta learn ka bolen education chu student body khat mo pon mong na ki gel hi ji chun hi chi langa bang tham khat hi sensitive je ma la lam ka hoyang sensitize bola ki hil na bang nei the hi chi lang to party in school authority lang hen lang ke so lang hi jong le hi cha ko na bang lesson hoi ta learn de ben ka de jin tiang le ki het hil na ki sei hil na anum ho jong ki ngai dam to hutin hi cha ko na bang hoi ta step la beu te ti chu la the ti chu khat ka sei do ki pam he zing very thu ke sei so di le zing mi pi hon song ba phla win tin chule ho da khunung le ball khelom lo le ball kha om poi ti sana e ho ding am si jang na khat hin tin ai le cha hi khat iga he num ki no hi pu M.S Lupho advocate ma ko ma he le case hi chi boina hung suwa hi boina hung su ni la hi chi so pai lo mai the he na ki ai lo le ai ni la so ham la kai chin ka he point KSO khat nin thu hin sia ki ho na zong aga nei ve tiong hi ka za thau cho ai le hin hi chi chung chu na hi chi Catholic school ho hin KSO organization ho hi thu sei ho hi ana sa lo dan ham ai lo le ama ho rule pa chu a chi pi ji wa hi chan hi so dan ho ham
thì đan điều hi nay nang malung gel dana nay ga sai pi thai điều thì làm cho sốt nó bị đà masang lai thu sana à masang lai ikat hiji boina hum pa chu keso ho hin ki sai chamauti atiwa thuki zana keso ho hin amasa hichiwa ki sai cham ding ki khat ding atiu la hin kai sa win hi chan lom lom sun punishment pi hi win na ti kha chu ya ai ba mo hin suspendable na ji wa hi nga na ama ho rule pai o chu athu pi sa ham chi ja he boina hi chan hung su kha hi chi Saint Joseph tiang hi cha hin na comment dang kha deu kha hin ti ta di chi chung chang thu hi case was in request ka ball hin hin every institution or company or organization by law kin hin chi a chu am hoin Saint Joseph by law a chu admission tieng le form a chu mi inup na ki pi hin parents in jong or student in jong chi by law pa chu su kha ja chu school authority anada a KSO te na sa lo na cho anh này dùng cho anh hi mai thì tin hi jong le chiwa hi hazawa KSO lam kai puna sei bonga cho ipiha agam ke ya hi Saint Joseph te yung ka school hoi ta na lowa la sumla pa yung ka wa ta pun mi yung ka nein mi yung alali na lal to yung ka kheneta among hi thading yung hi ti pon ipiham agam sunga jam ho nga hi tui to nga chu om kho ma in cha chu amhon jong chiwa step tham khat KSO ho appeal jong tham khat anangai lowa piam mai dis right ra ka bai lo win chi se ti a chu amna pan jing oi student school authority sai langa tham khat abol khilo neu khat wang su aume ham tin ka gelin jinam ti ala appeal pa chu decision is decision hi jong le ipi ham yo ka sei banga chu tui langa ta banga hi nga yin chi chun a KSO long long ka chiwa le a KSO ho school a ka chiwa chu in what form am ho ka chiwa ham chu kin kamu phalo jing ka ha sei nom pon chi chun organization mina ka chi ta wala tham khat ananga han lang thagu pa chu thali ham hi sa han lang thakhat pa chu hap ta ni ham khat hi sa le kheu to na chana ding dan ham tin ka gelin chi a chu pi ham zapi social factor velowa a mobile lo focus a ha bol ji wa he Saint Joseph ten hi ta bang boi na jong hi amon on creator dana amon create ki bol dan jong thila ki langin chi hi piha ajo ka sei bonga chu mai dis right ang kiti to na pa lungel pu ji a chu chan hi thil su hin chi chun student khat organization appeal aga chi alam hong tham kha chu concern hi han lang hi le phadi hin chi a chu keswa concern hi lowa zo mi langa concern hi hom Saint Joseph te hi or zo mi langa concern hi lowa en samtia concern hi hom na en samtia concern lowa em su de sam hwa concern hi hom ti yong hi question hum hin chi a chu favoritism anum kha ji a chu hit by decision la khawam or as a street by law chi hum chi wang chu athua line ani khuin hin pun tin a hin wang chu KSO ten approach hu chu an hoi lo ja yong chu an accept lo jong hi mai thein tin hi jong le a by law focus 100% na bol kha ji wa he hi ta bang khet khil ne hi hung su kham pya ke ma gel da na ti chu ka sei no me ki pam he jing in chiong su hin te jong su mi pi ho zo si lung gel khat hin na ji chu thanga ge so khat a sai khat so ma hon jong school min phau ta hi jing jong le so an ngai leo chun tu na hi si so lo ja so school tam ta bol hi win school ball private school like institution zo si on si a hon ki het ne le khil na nei du he ti yong su avela het sa na chi chu hong ki nei in impact studio akona tu in pha jong in nei tapowin a chaina achun a hi le mi pi het dinga ipi vai tha na na sai no mem apu Thangminlen Kipgen president KSO nei ga chom cha nei ga sai pi athu pi pen choi le he ta bang thil so he de yang ke dei pon tiang le yong ki da mai hen lang mi pi het dinga mi pi ngai dinga ka sei nom pen ka nge nom pen choi le thile ki chi ta ka wang judgment bol po te akoi lang he jong le aji chu danin jong thile ala he tang a hin mi pi cha ka request nom choi le chu dan hin a hi ding bang ta na to he nam chiwang gel pau te government huna chapang ho me hi in a hi ding banga bol he nam tiang le wang chu a ke chi chu hong pot tan te hi jong le a ke chi khat adi khat thudi pa hong pot na dinga chu panila kho mo ngai jin tiang le hi ta bang thu ki chi na pa hom ta ka wang chu ke so mudana
กุนเสียดไอ้เราเลยเท็ดนะกุนเสียดที่ทุกเจ้าอย่างที่นี่หาเสียไปดาวตาวน่าจะในกิโทปีว่าที่ที่กลัมไก่หอดีมอนนะที่จงเลยคนงานก็เชื่อมพันธุ์ดีเห็นไม่เห็นลังเตียงเลยก็ดีน่าที่อาให้จงเลยที่ justice ที่ขมูลดีว่าเห็นนั่นตาวน่านี่เกี่ยวตัวที่มีปีเตอร์จูสิอังไงจูสิกันทีมินที่แต่บาง opportunity in ปีอะน้องว่าตะเกียวลิมเทดิ้งอะtable in ตัวปีอะ impact TV หมอจงนักปาทุกันสิ่งนี้ไอ้เลยอาบานินกิปาอมินผู้ M.S Lupho จอมลำใจอินนะเซนโจเซฟ authority เละเกสว่าอีพีไว้หลังนั้นในโน้มมาจอมลำใจนี่ก็ใส่เบี้ยวเซนโจเซฟเละเกส authority สุงาฮีตัวฮีทูหาเสียที่ยองฮิตาปนเพียงแต่จอกเสียบางจน subjudice หิน notice paper ทำขันนิสาฟ้าจะเกสโอเตสุงาฮีปีฮัม action จีทัวหินจิจูsubjudice หิน trial จีหินดีฮัมดีโลฮัมตีจูเอาขัด ruling ขัดปวดโลไลจนจิทัวฮีที่หาเสียได้อันลังก็หาเสียโน้มหินหินเกี่ยมา opinion ก็หาเสียโน้มช่วยเลย KSO อินจังstain ไปทำขัดอีปีฮัมบอลเขียนมันเลยบอลเขาอมป่วยติดนั่นแต่บางจนยามเดียวจุดสติปจุอันนั้นบอลเขียนอันนั้นขาดตายองเลยจีว่าคนจนทำขัดเบกบอลหันหลังจุดละเซนโจเซฟมินจังยามเดียวอับบอลเขียนหรือว่ากับบอลขัดเนี่ยตานี่กี่ยันน้ำนมจังเลยเบกบอลหันหลังจีจน subjudice ที่ละฮีจีจนตัวเห็นมีปีนจังก็ใช่บางจนเซนโจเซฟเตียมวยอดีเอตีทูฮิโลวินKSO อดีเอมวยตีทูฮิโลวินที่ฮีอลังลังทุชีลุสางอินทุพาโจฮิกิลุปีหันลัง KSO ก็มาจังเซนโจเซฟก็มาจังจุดเลยอามานินจังทุพาของลุเห็นได้ไงเห็นทำพัด step ทำพัดขัดเฮ withdraw all อาลาลุที่จังเลยทิลพลมาดิ่งมาจาลุเลย normalcy หงนั่นดิ่งทิลพปินหงอิดามที่จะเกี่ยมาใจน่าก็เสียงโน้มเฮที่ป่าอมเลสิงินไอ้เลยทิลกิบอลฮอจอกซีกิ support ตัวว่าจุเลตุจุงาทิลสู้หินอินละโมจุเลไอ้หัวดิ่งอินขัดพิจารณาขาดอนเละมาจานละลำจุอินหงสู้ตายที่จุอีกาเซลหินตินจุเลimpact TV Kuki channel producer ako na het sa so hele aban kiting le hi chabang agenda discussion hen lang talk show hi jong le ge sa hong ki ko ho hin lungsek ta in ni hung pi jewin la ji chu chilanga talk show ki bol hi ki mo bol discussion hoi ki mo bol hi po in namo ai ho mama ding a hi in I boin ho a hi lo le I sai thầy lâu hồ hi lai ha hi hung wa iga seo le mi pin iga vet khom wa le wa da khan to na ai ro le masal na khat song a hin sia chuma ban ting le thu ho hi nang hung pan hi ta hung ki he sa ting le boi lo hi la ni hung pan pi diu he ti chu pu producer akuna thu hung ki he sa hi in tin tu ni ading in agenda Manipur discussion ar hi chan hin akisai ta in tu ni panel hung te ni zong impact TV Kuki channel tharangin ki pa thu ka hin sai na hi hi tuni program phat chom pi na ho impact TV Kuki channel website ya comment le feedback hin pi thayo hi tunia dingin hi chan hin akisai tai na bon chawin mangpha